bogoh ka aa beak sagala gala gala Ayo, masih sagala terusnya. galana. Oh ye. Aa ulahnya orang dah. Aduh. Bisi kematil ulele. Ayat cenah deui Haji Usuk. Asik. Bos Usu keren. Kosido aya kan kosido. Ku rindu kayamu ketika bermanja meluluhkan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau memuju. Ketika ku nyeri huntu. Udah teuing cenah. Ku rindu bagaimana engkau mengasihi. Ketika ku nyeri kaki. Bos Usu ini ku telah kembali padamu kasih setelah lama ditinggal pergi. Lama sudah ku menanti mengadu kasih. Hatur nuhun penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-gala-galanya. Ayat cenah Pak Bos. Oh tiada terkira rindu segala-gala-gala-gala. Putar dulu. Oh tiada terkira rindu segala-gala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-gala-gala si haram jadah. Asik. Ayat Pak Haji Usuk masih deui. Yang bawah gimana ini ada? Asik. Selele. Salam dibatur kudu baik. Asana modal Oh bos mau ditarik bos? Ah lala. Kaoyo, kaoyo, hayu, 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 hayu. Hayu wae. Kaoyo, kaoyo, la 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 la. Sini, cantik Karang Taruna boleh tabung. Ku rindu kayamu ketika bersandar. Tawa lepas, renya ceria. Ada lagi? Ayat cenah Pak Bos. Ku rindu kayamu ketika bermanja meluluhkan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau memuju. Ketika ku meraju. Haji Usuk. Ku rindu bagaimana engkau mengasihi. Ketika ku bersedih. Panona alus, irung alus, bibir alus, ditempoti harap digigir mani mulus. Ngan hanjaka lapisan kelakuan siga setan. Gunta gante jalur tesirik na unggal minggu. Miss Yolanda kunaon nu geulis loba nu bangor. Nah kunaon nu bangor loba nu geulis. Siga nama
neng cangkang cau. Huntuna bodas tipung tariku Ele ele bibir berem-berem cawer hayam panon coklat kopi susu. tausu nganaha atu bati mumura Atuh naha geblek hirup naik jadi runta jadi runta. ulah bangga bisa gonta-ganti caluku Komo jeung poho de baju. Musik. asik Yang di bawah mau disawer lagi bosku. ayah bos Ido cuma bos Ido Halo. Pak Haji Usum pada deui atur nuhun Di mana-mana, di kampung di kota, tos kakoncara, aduh nikmat rasana. Sampai asalna licin menyantai ya, teu direka-reka. Peuyeum mati Bandung, duh mata kabita. Peuyeum Bandung kamaskeun pangaosna teu luhur. Kusadaya kakaleun sepuh jeung urang ayah sia Pak Haji Usum mangga acobian bos Ido anu bageun pilih panasaran peuyeum di Bandung teu sembarangan musik Delalang Production ele ele di mana-mana di kampung di kota Haji Usum tos kakoncara duh nikmat rasana sampai asalna jadi reka-reka peuyeum di Bandung aduh mata kabita peuyeum Bandung kamaskeun pangaosna teu luhur. Kusadaya kakaleun sepuh jeung
Yang di bawah gimana masih semangat? Alah, Bang Haji Yusuf beri semangat ya. Terus sawias Pak RW. Atur nuhun. Ayo pura-pura jangan dipandang. Si dia mendekat, hati tak karuan, tubuh gemetar, malah berkenalan. Pandangan pertama, aku jatuh cinta. Aduh buyung, mengapa lupa padaku? Selama engkau di rantau, ku tunggu-tunggu dirimu. Berliku-liku janjimu, berbelok-belok cintamu, sehingga aku jemu pada dirimu, pada dirimu. Aduh buyung, mengapa lupa padaku? Au, selama engkau di rantau, ku tunggu-tunggu dirimu. Musik, alah, alah. Bosku, cabut lagi bosku, bos Ido. Keren, Si ayah sini Bos Ido. lagi, asik. Masih terlukis namamu di ufuk bayu. Setiap kapal yang singgah, ku harap engkau kan datang membawa cinta. Hei Pak Haji Yusuf, Pak RW. Betapa kejam dirimu, tinggalkan aku sendiri di tanah Minang ini. Hati merintih, aduh duh, hati merintih. Tapi kini semua harapan aku telah sirna, selendang sutra